Ayaw pa oras, kabalen. Ayan taming mabilog ang puwersa ng GNN TV44 at kailan rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo na pamilya taning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap ganing Martis, August 5, 2025. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Inutos ng DBM Secretary King DPWH Region 3 ing mabilis apamaggawa kareng luwak-luwak adalan king dani ning MacArthur Highway king apalit kayag naning pamagbisita na niti ay ning report ng Patricia Mamang. Personal na ininspeksyon ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang ilang road at flood control project sa mga bayan ng Apalit at Arayat sa Pampanga nitong Lunes, August 4. Unang binisita ng kalihim ang Apalit kung saan idinulog ni Mayor June Tetangco ang pasakit na dulot ng sira-sirang mga kalsada sa mga residente, motorista at mga negosyante. Ma'am, yung bali po 2023 po, may nagawa na. So yun yung pinag-usap ko mismo kay Presidente nung nagkaharap po kami. Kami ho mismo nakapag-usap sa kanya na sinabihan ng DPWH na tapusin. Nag-commit naman yung DP ho na 2024 may funds na ho, tatapusin ho. So 2 years ho kami naghihintay na wala hong nadagdag. So yung daan talagang marami na hong na-aksidente at nasasaktan po. Yung MacArthur ho, importante ho yun kasi yun yung spine ng network ho natin na road sa Luzon eh. So yun po, 3 portion lang ho yun. 3 portion ng MacArthur? Opo, 70, 100 something at saka yung almost 1 kilometer lang po. Tinukoy ni Tetangco ang Apalit, Macabebe, Masantol Road at ilang bahagi ng MacArthur Highway na madalas bahain ngunit hindi sapat ang pondong nakalaan para rito. Tiniyak naman ng kalihim na maglalaan siya ng karagdagang pondo sa pamamagitan ng realignment mula sa mga hindi nagamit na pondo ng ahensya. Nalaman ko lang dito na meron po pala tayong mga pondo sa ibang lugar na available or nagawa na pero hindi kinakailangan. Hindi siya priority. 'Di ba? Hindi siya kailangan. Tapos na, maayos na, walang baha, nadadaanan ng tao, pero may pondo. Eh ito namang laging sira na daan, wala namang pondo. Oo, 'di ba? So pwede nating gawin diyan ngayon. Ako, isasabihan ko na po, utusan na po natin dito, ibibigyan na po natin ng directive ang ating regional director at district na i-realign na tong budget na to para magamit po sa pagpapagawa. Okay? Tapos, dahil din po, ito ay result ng flooding, diba? Meron po tayong tinatawag na QRF. Okay? Naglalabas po tayo dyan ng pondo. Ito po yung parang kauna-unahan ngayon na major disaster na nangyari dahil sa habagat at saka sa bagyo. So intact yung 1 billion dyan sa budget natin for 2025. Pero kailangan to district at saka ARD, kailangan hindi to ano lang ha, hindi to buhangin lang at saka ano ha, kailangan concrete to, maayos. Bukod rito, mayroong 1 billion pesos na Quick Response Fund na maaaring gamitin ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga agarang pagkukumpuni. With the direct instruction coming from our Road Secretary of DBM, we could pursue with the documents na mag-request kami ng realignment, and then later on we will do the process of bidding so we could start this immediately. Gayunman, hinimok ni Pangandaman ng DPWH na muling suriin ang disenyo ng mga proyekto. Isa sa mga flood control project sa Arayat, Pampanga ang nasira kahit wala pang 1 taon matapos itong makumpleto dahil umano sa malakas na agos ng tubig. Bagamat sakop pa ng warranty ang nasabing proyekto, pinaalalahanan ni Pangandaman ng mga kontratista na tiyakin ang kalidad ng mga kalsada. Plano rin ng DBM na gamitin ng teknolohiya gaya ng satellite at drone surveillance para masubaybayan kung maayos ang pagpapatupad ng mga proyekto. Hinihikayat din ni Pangandaman ang publiko na magpadala ng larawan ng mga proyekto sa kani-kanilang lugar upang maiwasan ang korupsyon at pagkaantala. Nagpasalamat naman si Mayor Tetangco sa mabilis na aksyon ng DBM Secretary. Nasabi nga ho ng mga kabayan natin, si Sekmi na daw ho,
hulog ng langit. Nagkapag-asaw yung mga dumadaan dito at yung mga tao dito ngayong narinig yung sinabi ko niya. Bukod sa mga kalsada sa Apalit, ininspeksyon din ng kalihim ang flood mitigation structures at drainage system sa Barangay Kandating, Arayat, katuwang si Mayor Jeff Luris. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad laban sa pagbaha. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Abe, ekapay biktima kareng text at online scammers. Pakibalwala nung nanon dapat pangilagan higkapihan ng KBP Pampanga at National Telecommunications Commission ay ni-report ng Patricia Mamangon. Penny Munanen ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter at National Telecommunications Commission o NTC Region 3 ingkapihan usapang text scams at iba pa. Bang pisabyan lareng takbang laban king pamangalat ning text at online scams. Tinagon king forum dina Engineer Wilson Lejarde, OIC Regional Director ning NTC Region 3, kayabe Attorney John Ryan Sekit, Police Colonel Artemio Ricabo ning Regional Anti-Cybercrime Unit 3, Attorney Kenneth Regañon ning Smart Communications at John Merced ning Globe Telecom. Bida king diskusyon ning pamagpatupad ning Anti-Financial Account Scamming Act o Republic Act 12010. Suwestyon ng Police Colonel Ricabo kareng telco na obligan lareng GCash Center na mag-request ID ustong ating cash out transaction bang asigurado na elas ang kutreti king scam. Suggest ko sana sa telco kung may ganyan kayo. Let those GCash Center na mag-record ng mga nagkakasaot sa kanila with their IDP. Unlike Imloy, Palawan, punta ka ng Palawan, di ba? Hingi ka ng ID. Pepasyag na namang Merced reng anti-scam education programs ng Globe, kalupa ng digital thumbprint program para kareng eskwela at senior DigiSend program para kareng mga tuwa. We have digital thumbprint program that caters to parents, teachers, and students. So talagang pinupuntahan po talaga namin ng mga schools. We talk about how scam works, ano yung different kinds of fraud, and ano yung pwede nilang iwasan. Meron po kaming 32 stackable modules. Samantala, atin mo namang huli scam portaling smart nung rin malyaring mag-report online kareng phishing at spoofing scam agpangkang Attorney Regaño. Case of smishing scams. They can go to our Huli Scam portal. Sa smart website po, meron po doon Huli Scam. They can just click on it and fill up few details, and then we will do the necessary action po, whether the activation po nung number or yung link na attached to the message. Dinikdik ning NTC na ing maulagang edukasyon king publiko, ing mani munang paralan bang ayag wanta o alabanan lareng scam. Malyari ring magsampang reklamo online king www.ntc.gov.ph bang na kailangang munta king opisina. Possible na magko-complain, they can visit our website. So on the website kasi they can file a complaint. Nandun na po the procedure. They don't need to visit our office. No, so it will lead you, tuturuan ka po niya kung ano dapat mong i-encode if you file a complaint. So nandun na po. Just visit our website ntc.gov.ph. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo king balen, susuyo. Marakala residente king Mabalacat king malaw sa paparehistro para king barangay at sangguniang kabataan elections. Ay ni-report ng Nicole Rosete. May mamuntala ring residente king Commission on Elections o COMELEC Mabalacat king kapataal doning voter registration para papalit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE agpangkang election officer Maria Lourdes Alfaro makabuklat king opisina ning COMELEC manimat Lunes hanggang Domingo alas 8 ning abak hanggang alas 5 ning ganapon. Tatanggap lereting application para karing bayong rehistro, correction ng lagyo o civil status, correction of entries and reactivation of records. Emo malyari keting transfer ng registration record para karing BSKE.
Anyang August 1, binisitay COMELEC Chairman Attorney George Garcia at Bank Commissioner king Sitio Monicayo para king satellite registration karing katutubong aita ning Barangay Kalumpang, Marcos Village at Makapagal Village. Ang gaya king August 10, 2025 in voter registration. Ako po Indico Rosete para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen Susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Relief goods para kareng miyalbuga na kabalen king Sasmuan at Bacolor tingetan na rin negosyanteng Chinoy ay ni-report. Menatadyang sauping San Fernando Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated kareng pilang dalang pamilya king balening Bacolor at Sasmuan aapektado ning albug asang kaning habagat at reng nilabas sa bagyo. Inyang August 4 sino panala ning aguman kayabing Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated ibat king Manila reng 7 dalan na pamilya king Barangay Tinajeros Bacolor. Reng pamilyang reti pansamantalalang magdatun king Tinajero Elementary School kay Batmiyal Buga ning Karelang Bale. Balang pamilya tinanggap abyas delata ampong canned goods. Ing distribution penny mo naning SFF CCCI President George Ong kaya bereng opisyal ibat king Pampanga at Manila. May kisan metong naman king aktibidad Dinabacolor Mayor Eduardo D. Mandato at Barangay Chairman J. Dante. Samantala, king Barangay San Pedro Sasmuan niyampang na lamang 4 taralang relief packs reng aguman kareng residenteng niapektuan ning matinding albog. Agpangkang Mayor Catalina Cabrera, reng hanggang 12 barangay ning Sasmuan apektado ning albog at may nyawad lareting saup kareng negosyanteng Chinoy uling limitado mo ing kakayanan ning balen bilang third class municipality. Kaya beking relief mission dinadating Vice Mayor Arnel Reyes at reng miyembro ning Sangguniang Bayan. Kaya pasalamat na lamang reng residente at reng lokal na opisyal king mabilis sa pakibat ning Chinese-Filipino community kapag nasaning inisyatibang iti ing mamye agarang saup kareng pamilyang pila ko kabiyayan pauli ning kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kaya namang silipan ng talento na rin kay nakang kabalen at kayabe king Little Stars king report ni. The stage was set, the lights were on, and the talent was overflowing. SM Little Stars 2025 just wrapped up its regional finals at SM City Pampanga, and the crowd was treated to a showcase of young stars ready to take on the national spotlight. SM Little
In the dancing category, Chris Alexander Sebastian of SM City Bataan wowed the judges with his killer moves. This is ugly, but alam mo naman, dami like it, dinigin. Kasi may kahit na ano pa yan, kambay pieces. For singing, Darceline Suyat of SM City Talabastagan hit every note with confidence and heart. Meanwhile, in the other talent category, Zane Takayanagi of SM City Clark amazed the audience with his unique player. These three shining stars are now heading to the grand finals on August 9 at the Music Hall SM Mall of Asia, ready to battle it out for over 15 million worth of awesome prizes. That includes scholarship from National University, 750,000 pesos in cash and GCs, a brand new Suzuki Espresso, and a trip for two to Hong Kong. Started last June 14, auditions rolled across participating SM malls, giving kids a chance to level up their talent and confidence. From Pampanga to the national stage, our Kabalen kids are truly born to shine. This is Patricia Mamangon on the spot. Katamong pakibaluan ang bili ng panahon king lalawigan kilo ng 24 oras. Agpangking pag-asa nilub na monitor a low pressure area o LPA king Philippine Area of Responsibility o PAR at mayakit ya itiking dayong 895 kilometers east of southern Luzon. Aduang senaryo ing babanten ng pag-asa, muna malyari yang lumuwal na king PAR at ing kadwa malyari yang dalakit king Luzon. Nanuman ing malyari, magpauran niya pamurin king Maragula Party ning bansa. Kabalen maging parti ka king pamagbalita keti king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo o reklamo king kayong lugal, malyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kari sa Balang Kapampangan. Ayal benyo lang ang Martis, ay may kalapa istorya, ketiking probinsya. Yako po'y Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, King Baler. Susunod.